Ayantwaso. Osmo bomenyom. Wonim se asembi abetodwaso. Na me na me kakaya na me twaso. Because enkwale ya sesa me papa because me nya papa o me nya papa. Oh me mitimi etime na sister that na wabodam sa. Like me nya obi a me ya correct. And now me catch say me de ma agene makoma nyina ma donation somewhere 1989. Oh kuma se kwada so bola ho. Me de chey. Enti nkwala na adwuma no, se nkwala ma me no na nkwala na ayeden. Ama metimi asachira me hunyame. Enti sanka wei. Je mo ba abeyi. Can open kame no mo me de wo family me de wo famoti na me de wo bobrodo so. Because resa gospel for mo ma said ne say mo twe akra. Say that the akobem ni say say yeah no wiasefo no group beef no. Say mo so matime the Bible no ato ho beef osmo ensemble. Wow. Na mo menyom no. Because me kaya na me jai. She adie ebra. She part 1 and 2 gospel beef apai. Shade ebra. Bye at. Kasa nipa no akamegum kan woni se wonsa na wodi show bi so no ne aka no ebe nfe ne ebe to wonso no ebe buru sa nipa ne de no so me biri nyankopon me gini di bebre wase bi no so ya mere yenhwem won furi gene mu yenhwem won furi gene mu eti gene mu asame ne yeye oni mo ma obi ho ayi obi ahi ma set and depression nipa na ya na no me hwese Cecilia Marfo abetena ho a oyire ne ho ene makuri makara hwe me de tonso ntumi ndome mi ho me ade amapa ho ne sofo bia ene wakasa ade ne ye nokore odome emfa ade ne ye nokore nko ana woka odome wa endome da unim tonso ye de bo edome bonsam domi nipa dia bode wama wukuna so de frifie ho no na on domi sa atumi na wukun sambra back me dia wunya ready a na me mfa nwada so opesa wo trend wo ho a wa pe obibi na aba meka kirikirem wo free tutu fam de nkrofo CDC sha wo za ba ya nko na odin be pie no on setimi apie afi kura na ekodan Jesus odofo ka say wo hear me anopeka say Jesus Yehovah Jesus Yehovah na me hwefo hwemi hia me Jesus erade beje me nanti gospel for pana and nan way na ba ko so bia no say no tente so nanum so say nyame say on tonte so ngu nanum na say ne ho nto no se dey on za wanya wanim ba ko etimi achimduku apepa ne makeup na ba ko so etimi asle ahya wigi tere ahya mi ni watwi nanim na obi kunu na Charlie those days you can gospel musician Esther Smith, Daughters of Glorious Jesus, Tego Sisters, Getty and Friends, Susie and Matt, Helena Rabbles, Amy Newman. Now who's on me a beef that? And no tin na kwa aso no minister share na enyum no afa till now utiete to nyoma afa say na die because honhom ba ko bia ni mu die mu honhom se honhom o fa say tetano ye to nyoma aso ye huri ti hwi obi anten hwi bia because their spirit is gone instead of winning souls for Christ more journey trend ho na it say yeah the boni yefo yi ye wo ye boni mu abede na what me as a sign adwan me abanyame mu there's a Presbyterian Church of Ghana Asafo ya titi mu ma me kwa asori aka bai na ka wo kasa me kwa asori ka me kwa asori biem because emu ye nya guy ye beef wo wiasem amrado ne medical beef u ba ya wo say ye betie nyame asem dododo ye ho no me ba ye moso mo de asia ni tala what's that been kan asem ni because asa me ma me mo ba ko ye me sister panyi ba ko be obetimi awo me sister sane me keka ko 40 on the way obetimi awo me eti akwai se me ma me de panyi so de asem ba kra na se na mpese me fire no asa malt na kwanche fire no
go me se wanom de me si de aka moni ba nye guy akure latefo atete me ye pe bu omi mu kanopei se mo betwe akra he de mo ye latefo de mpa cheusi wo ye de yento aso no malt mama no pe okokru ma sei na tie okokru bia sei na malt no new one no etie pe bi no mwate we mfio mwate